Pozdrav svima, nadam se da me čujete, da me vidite, da je slika dobra, zvuk dobar. Evo, testirali smo prije toga, bilo je sve u redu, tako nadam se da je i sada live sve u redu. Evo, da se predstavim, ja sam Andrej iz Arbone. Za danas smo vam pripremili jedan webinar, nekih 30 minuta malo da popričamo o Black Fridayu, ali ne samo o Black Fridayu, nego o svim nadolazećim blagdanima gdje je u biti i nekakva najveća potrošnja što se tiče internet prodaje. Na ovom webinaru pokazao bi malo u biti i nekakav insight oko svih tih statistika što se tiče digitala, ali i nekakve primjere iz prakse, odnosno što najčešće klijenti rade u digitalu i na koji način i koja su nekakva očekivanja, kako se oni pripreme za sve te dane, kada kreću s time i tako razne podatke. Prije svega napomenuo bi da se webinar snima, tako da ćemo snimke poslati svima na email koji su se prijavili, tako da ne morate stalno raditi nekakve screenshotove ako vas to zanima. Također imamo ovdje i chat, tako da slobodno postavljajte pitanja pa možemo na kraju i proći koje pitanje pa odgovoriti ako bude vremena. Evo, za početak rekao bi nešto kratko samo o nama. Dakle, Arbona, digitalna agencija. Evo, imamo urede u Zagrebu, Varaždinu, Rijeci, Beogradu i Ljubljani. Sa više od 15 godina iskustva, dakle, u digital marketingu, preko 30 aktivnih tržišta, preko 200 klijenata. Većina toga se dešava u Hrvatskoj, ali i vani. Kada govorimo o uslugama digitalnog marketinga, to su naravno Google tražilica, odnosno Google Ads, Google oglasi na Google tražilici. Isto tako i SEO optimizacija koja nam služi da se pozicioniramo bolje s našim webom u onim organskim rezultatima na Google tražilici. Također tu su, dakle, društvene mreže, tradicionalno u Hrvatskoj Facebook i Instagram. Odnedavno je tu od 1.8. i TikTok, naravno LinkedIn kao poslovna mreža. I tu je newsletter, odnosno email marketing, te Bing Ads koji nam je postao sve popularniji, odnosno Bing tražilica koja se koristi sve više i više. Sve to skupa spojeno je na Google Analytics, dakle alat putem kojeg mjerimo sve ove platforme, dakle ciljeve koje zadamo možemo mjeriti tu i zaključiti nekakav povrat iz svih tih kampanja. Google Premier Partner smo, Facebook, Mailchimp, dakle imamo mnogo certifikata, ne bi o njima predugo. Čisto bih htio pojasniti naš proces, dakle kad i krećemo u nekakve suradnje, tu je svakako jedan inicijalni sastanak gdje prođemo sve što je vama bitno, nama bitno, da vidimo koji je potencijal, koji su ciljevi, koji su eventualni problemi ili mogućnosti i onda u biti napravimo jedan dokument, analizu sa ponudom i onda u biti skupa raspravimo i to vidimo što je najbolje za vas. Imamo mnogo klijenata u mnogo branši i nijedna branša nam nije zastupljena, sve su nekako podjednako, tako da imamo stvarno iskustva u svim tim branšama, što zato i ovako ove edukativne stvari i radimo i volimo u biti kad dijelimo sa korisnicima informacije, ali i kada klijenti i korisnici dijele s nama informacije, dakle međusobno da vidimo gdje tko na tržištu, tko što radi i u kojem obimu. Od izdvojenih projekata ne bi previše duljio, samo bi izdvojio 2-3 projekta koji su kod nas već više od 10 godina i koji se isto pripremaju za Black Friday već tradicionalno svake godine. To su recimo Replay u Hrvatskoj, dakle Reverto HR, koristi od oglašavanja sve dostupne kanale koji su u digitalu i to vrlo uspješno već 10 godina. Isto tako Micronis, priprema za Black Friday je u punom jeku. U turizmu možda nešto tu manje, ali svakako klijenti su prisutni i u tom dijelu.
Da krenemo na Black Friday i na blagdane. Ono što nam je najvažnije tu, dakle, su nekakav redoslijed svih tih datuma, pa u biti ono što nije možda svima toliko poznato, ali imamo u biti Singles Day koji je 11.11. ove godine. Dakle, to nam je prvi nekakav datum koji već možemo oglašavati. Zatim ide Black Friday koji je, ovdje je greška, pardon, 29.11. je ove godine. Onda imamo odmah nakon toga je Cyber Monday 2.12. Zatim 12. mjesec pred Božić, naravno vrijeme kada se kupuju darovi, i nakon blagdana imamo zimsku rasprodaju u siječnju i veljači kada su isto značajni prihodi od svega toga. Tu je u biti i tako napravljena jedna ta piramida, jer je u biti najveći prihod u godini je između 9. i 1. mjeseca. Ako gledamo tako i globalno, dakle za Black Friday se generira više od 10 milijardi dolara prihoda, što su jako velike brojke. Black Friday naravno kod nas kao crni petak, ali i naravno da imamo produžene akcije koje u biti traju kao cijeli vikend ili cijeli tjedan, tako da se svatko odluči možda da mu te akcije ipak duže traju i da prodaju više toga. Ovako jedna zanimljiva statistika koju sam izvukao sa jednog Google eventa, gdje su oni prikazivali zanimljive postotke, pa evo recimo jedan od njih koji nam označava, odnosno govori da 59% kupaca zna što želi kupiti za Božić, za poklone za Božić. Dakle, već su istražili proizvod ili nešto što nudite i u biti čekaju da to bude na akciji i da onda djeluju i da kupe. Dakle, korisnici danas planiraju dosta unaprijed. Druga ovakva jedna statistika zanimljiva, da sve što se u biti kupi između 10. i 1. mjeseca se u biti istraživalo na internetu, a onda se kupilo recimo offline. Dakle, to je u 3 od 4 slučaja su u biti takva prema statistici, što nam u biti i pokazuje da, a i znamo po sebi kad nešto kupujemo, da u biti nam prvi nekakav korak bude istraživanje na Google tražilici, na društvenim mrežama, istražimo taj proizvod i onda se u biti možda uputimo u nekom trenutku u offline trgovinu gdje obavljamo i samu kupnju. Još ovako jedna zanimljiva koju sam vidio, dakle 43% korisnika u biti obavi kupnju za blagdane, odnosno u obimu od 43%. Dakle, 43% poklona riješe, dakle, za vrijeme Black Friday-a i takvih blagdana, dakle, ciljano kupuju za Božić poklone, ali ih opet ne kupe svih za koje su mislili. Dakle, ostaje im skoro polovica koju moraju kupiti onda opet i u 12. mjesecu. Čisto par savjeta kako se pripremiti za Black Friday i za ovakve blagdane. Dakle, prvo temelj svega je dakle, naša web stranica koja u biti prezentira nas i našu ponudu, i ako imamo nekakve dobre kampanje, dobre akcije, trebalo bi se pobrinuti da ta stranica dobro radi i da je dobro optimizirana. Po time mislimo da vaš hosting da je dobar, da može podnijeti povećani promet u tim danima, jer evo, ako smo napravili dobre kampanje i potrošili novac na to, doveli jako puno korisnika na web, nije dobro da nam onda web u biti zašteka i da tu onda gubimo veliki potencijal. Svakako treba obratiti pozornost na checkout proces. Dakle, čim jednostavnije da provjeriti 100% da to radi, testirati, da korisnici mogu dodati nešto u košaricu i u konačnici platiti i naručiti. Dakle, vrlo, vrlo važan dio. Ništa da ne bude to komplicirano, može se uvijek pojednostavniti da se ne treba registrirati, da može kupovati kao gost
može se razne načine dostave dodati, ne znam da li imate recimo dosta web shopova sam primijetio da nema mogućnost plaćanja pouzećem, a ako uzmemo u obzir da 45% svih narudžbi na web shopovima u Hrvatskoj je iz pouzeću, onda je to veliki potencijal ako i taj dio dodate. Svakako probajte optimizirati vrijeme učitavanja stranice, dakle danas su korisnici vrlo nestrpljivi i ako već plaćate kampanje, ako netko dolazi na vaš web, bilo bi dobro da to bude unutar nekoliko sekundi, jer ako je to više od, barem recimo da je to 10 sekundi, rijetko ko će ostati na webu i pričeka da vam se vaš web očita, već će kliknut back i ići na sljedeću stranicu, na sljedeću ponudu, tako da to je isto jedan od razloga zbog kojeg korisnici odlaze. Svakako na stranicu možete dodati nekakve teasere, najave za Black Friday, urediti web u biti da on ima taj ugođaj, da se vidi da je to blagdan. Evo ovdje i sa strane na prezentaciji je par primjera gdje su te na slajderu ili negdje su postavljeni vizuali koji označavaju, ne znam, da je Black Friday, dalje u nekom postotku akcija, tako da bude to jasno iskomunicirano da korisnik može pronaći vašu ponudu vrlo lako. Kad govorimo o potencijalu, tu se može provjeriti da vidimo u biti koliko ljudi tu traži ili koliko ima pretraga, da u biti osjetimo taj dio, da li to stvarno je tako. Pa evo recimo ovo je jedan screen iz Keyword Planera što se tiče, dakle Google Ads oglašavanja, to je jedan od alata gdje možemo provjeravati volumene pretraživanja, odnosno mjesečnih pretraživanja za neko područje. Ovo je recimo za Hrvatsku, pa vidimo u biti da se Black Friday recimo u Hrvatskoj upisuje 8100 puta mjesečno, ali u prosjeku. Dakle, ovdje nam tablica pokazuje prosjek u zadnjih 12 mjeseci i vidimo odmah sa strane graf i vidimo kad je to najviše i naravno to se sve odnosi, ove ključne riječi za većinom za 11. mjesec, tako da u biti su sve ove brojke, bi trebalo dodati jednu nulu da bi dobili pravu brojku, pa u biti baš sam i na sljedećem slajdu taj dio izvukao malo detaljnije, gdje recimo vidimo zadnje 2 godine trend taj i vidimo u biti kad recimo ključna riječ Black Friday se upisuje, vidimo već u 10. mjesecu da ima dosta upisivanja, odnosno počinje rasta brojka i onda u 11. mjesecu u biti je tu najveći pik. Naravno, vidimo čak i da je u odnosu na zadnje 2 godine, dakle 2022. 2023. vidimo da svake godine u biti sve više i više ljudi traži takve ponude. Ako gledamo recimo prošle godine za listopad, vidimo da je u listopadu Black Friday upisano 22.200 puta. Dakle, već u 10. mjesecu ljudi traže Black Friday ponude i akcije, tako da evo, vrlo rano se počnu interesirati za to i ono što nam to govori je da u biti bi se trebali već bi sad trebali planirati kampanje da bi ih mogli aktivirati već tokom 10. mjeseca da bi tu krenulo već sa nekakvim obavijestima oko toga. Ako gledamo dalje, studeni prošle godine, dakle imamo za Black Friday 110.000 upisivanja, naravno najviše, ali tu opet govorim, ovo je samo jedna riječ Black Friday koja ima jako puno svojih izvedenica i fraza, tako da tu jako veliki volumen pretraživanja što se tiče Black Friday akcija. Evo izvukao sam recimo i ovako par ključnih riječi da vidimo kako oni to upisuju. Ovo su ključne riječi povezane sa nekakvim brendovima, dakle različite fraze se upisuju, ovo su recimo sa brendovima, ovdje bi isto trebalo dodati u biti jednu nulu na kraj, jer je ovo prosjek za 12 mjeseci, a u biti se sve desilo u tom 11. mjesecu, tako da evo recimo About You, Black Friday, ključna riječ se upiše u biti prošle godine 3900 puta, ne znam, Arena Centar Black Friday 1100 puta, Decathlon Black Friday 2100 puta, dakle ima jako puno ljudi koji traže
ponude i na takav način i vidimo iz toga da tu potencijala definitivno ima. Ljudi u Hrvatskoj su spremni, odnosno kupuju na akcijama i vjeruju u akcije za Black Friday i mogu se stvoriti nekakvi dodatni prihodi i profiti u vezi toga. Recimo ovo su nekakve općenite ključne riječi, dakle gdje ne upisuju brand, ali upisuju možda nešto, nekakav proizvod ili posebno ponuda, akcija, dakle i takvih pretraživanja ima. Dakle, ovo je samo primjer par riječi, to ima na stotine riječi koje se mogu pregledati i izabrati i da su to riječi prilagođene vašoj ponudi. Evo ja sam upisao danas u Google tražilicu Black Friday da vidim što se dešava. Izbacilo mi je u biti odmah oglas, evo trenutno od A1 je oglas gdje se spominje Black Friday i piše u biti da saznate što se priprema za Black Friday i da se na vrijeme sazna njihova ponuda. Tako da evo, tu već u Hrvatskoj vidimo da su neki krenuli sa oglašavanjem samim. Kad govorimo o oglašavanju, naravno ono što klijenti uzimaju najviše u obzir je Google oglašavanje, dakle to je Google oglasi koji se pojavljuju na samoj tražilici u rezultatima upisivanjem ovih ključnih riječi koje smo naveli, odnosno one koje su relevantne za nas i naravno pojavljuju se oglasi na tražilici koji opet trebaju biti uređeni prema tako nekoj akciji, odnosno ako tu govorimo o Black Fridayu, trebalo bi u biti smisliti oglase koji u svom naslovu sadrže i jasno komuniciraju i popust i da je to, ne znam, Black Friday, opis da bude, linkovi da budu prema toj akciji, dakle prema landing page-u koji je sa akcijom, tako da to su sve stvari koje treba pripaziti i pripremiti na vrijeme i planirati na vrijeme. Naravno, ovdje se sve radi i sa budžetima koje treba uplaćivati prema Google, tako da definitivno što se tiče budžeta u ovo vrijeme svi imaju povećan budžet u odnosu na ostali dio godine i naravno u ovakvom periodu možemo i očekivati vjerojatno i nešto skuplje cijene klikova jer je puno veća konkurencija, svi puno više sudjeluju sa kampanjama i žele biti vidljiviji, a ne mogu svi biti vidljivi isto. Naravno, kad kreirate ovako oglase i za web i za Google Ads i za ostale platforme, danas vrlo nam može pomoći dobro ChatGPT, umjetna inteligencija, gdje nam može ubrzati neke procese osmišljavanja svih ovih oglasa, pa tako evo recimo ovdje je primjer gdje smo zadali ChatGPT-u da nam da, ne znam, 10-ak oglasa za Google Ads, za Black Friday i iz ovakvih fraza možete uvijek pokupiti neke stvari, ideje i ubrzati si u biti proces raspisivanja svih tih oglasa i dobiti neke nove ideje. Drugi dio Google oglašavanja je naravno onaj display dio, dakle to su ovi baneri koji se prikazuju na portalima. Prvenstveno tu govorimo o remarketingu, dakle korisnik koji je bio na vašoj web stranici i prihvatio onaj cookies, svakako je dobro da ga ispratimo i da kreiramo banere, vizuale sa našom ponudom, da li je to Black Friday ili nekakav popust, da jasno to iskomuniciramo i u biti da ga podsjećamo na našu ponudu dok je on na ostalim web stranicama, najčešće dakle portalima. Ovdje je samo primjer kako to izgleda, ovo je trenutno Index.hr, ja sam samo za primjer bilo koji oglas koji mi je došao sam ga samo izdvojio čisto da se vidi iz primjera kako to izgleda, dakle to su baneri koji se prikazuju unutar teksta, dakle nisu baneri koji prekrivaju tekst pa moramo tražiti onaj X da bi ga uklonili, već je to baner koji ne prekriva tekst i nije toliko iritirajuć kao ovi koji su zakup na portalima. Ono što je dobro
Ovdje se može namjestiti da se plaća prema kliku, tako da u biti svako prikazivanje nam može biti besplatno tek kad korisnik klikne, dakle odlučiti već na našu web stranicu i provjeriti ponudu, tad se taj klik naplaćuje. Klik može opet biti ovisno o trenutku, ali ti klikovi idu od par centi pa do nekih 20-30 centi, eurocenti po kliku, tako da može se dobiti značajan broj impresija na ovim portalima i obavijestiti svih, a nećemo potrošiti puno budžeta jer neće puno njih kliknut, a i klik nije toliko skup. Što se tiče Hrvatske i društvenih mreža, trenutno, dakle, naravno, tradicionalno Facebook, Instagram su najpopularnije mreže koje nam broje, evo, Facebook 1,75 milijuna profila, imamo Instagram sa 1,35, LinkedIn sa 820.000 i YouTube, tu, dakle, svatko ko ima Gmail u biti je i YouTube korisnik, tako da tu smo, ajmo reći, skoro cijela Hrvatska u toj statistici. Ono što nam se tu još pojavilo je naravno TikTok i evo, iznenađujuće za Hrvatsku, barem kad spominjem ovu statistiku se svi začude, dakle na TikToku imamo 1,1 milijun Hrvata, što odmah u biti pobija i one percepcije da su na TikToku samo mladi i gledaju mlade kako plešu. Dakle, ipak to nije slučaj. Nemamo toliko djece u Hrvatskoj, tako da ipak presjek godina od 20 do 50, dakle je 60% korisnika je u tim godištima, tako da definitivno skupina prema kojoj se želimo oglašavati sa našim proizvodima i uslugama. Što se tiče, dakle, društvenih mreža, isto kao i za web stranicu, bilo bi dobro da se tu neke stvari malo izmijene, da se uredi, dakle, vaše poslovne stranice na Facebooku ili profile na Instagramu, na TikToku. Bilo bi dobro da i promijenimo te neke cover fotografije, da stvorimo taj ugođaj Black Friday-a ili blagdana u kojem imamo akcije. Svakako na društvenim mrežama je danas taj reach vrlo malen, dakle ono što vi objavite, vrlo malo korisnika to vidi, tako da vas na neki način društvene mreže Meta naročito prisiljava u biti da uložite i nekakav budžet u kampanje da bi to bilo vidljivo. Naravno, kada ulažete budžet, bilo bi dobro da to radite pametno, da uložite budžet prema onima koji se interesiraju za vaše usluge ili proizvod, tako da je definitivno dobro to raditi na nekoj višoj razini kroz onaj Meta Manager i da tu bude spojen, ne znam, Facebook Pixel kod, da možete pratiti korisnika koji je bio na webu, da ga možete dalje ispratiti na društvenim mrežama, isto također putem retargetinga, da možete graditi publiku na uzorku vaše publike koja inače kupuje na vašem webu i na taj način u biti dolazimo do kvalitetnijeg targetinga, kvalitetnije publike i možete ostvariti bolje rezultate za manji budžet. Svakako, kada radimo nekakve oglase i Google oglase i na društvenim mrežama, svakako treba istaknuti te neke benefite koje ste pripremili već u samom tekstu ili na vizualu. Svakako ljudi vole kad im se ponudi besplatna dostava, to svakako ljude primami da nešto kupe. Čak u nekom postotku su korisnici spremni platiti proizvodi više ako znaju da će im brže doći. Dakle, brzina dostave je isto dosta bitan faktor danas pri kupovini. Ono što neki rade, recimo, možete stvoriti onaj osjećaj hitnosti. Dakle, možete napisati da, ne znam, na zalihi ima, odnosno možete imati otvorenu zalihu da se vidi koliko je nečega na zalihi i onda u biti znaju da taj proizvod bi mogao uskoro nestati, pa u biti se požure da kupe to što prije, da im ne nestane takva ponuda. I naravno na društvenim mrežama ono što je važno,
raditi pri svim tim objavama i oglasima je dobro dodavati hashtagove, naravno ovo za Black Friday i popuste, jer u biti i u tom dijelu ljudi upisuju u tim danima Black Friday i takve riječi i fraze u samu tražilicu na tim društvenim mrežama, tako da definitivno dodajte hashtagove kako bi vas mogli naći ciljano oni koji traže baš takve nekakve ponude kakvu možda vi nudite, pa evo super da vas nađu i tako organskim putem, ne samo plaćenim putem. Ovo je recimo primjer nekakvog dobrog oglasa koji u biti najavljuje, odnosno jasno komunicira da je Black Friday, jasno se komunicira koji je popust, dakle 50%, jasno se komunicira od kad do kad traje. Naravno imamo vizual koji nam to isto sve skupa jasno komunicira i imamo ovaj vrlo važno call to action button, dakle odmah klikom na gumb kupi odmah vas dovodi na web shop gdje je u biti iskazana ta akcija i možete odmah direktno dodavati proizvode u košaricu. Naravno, kanal koji je isto vrlo uspješan u ovim danima je email marketing, odnosno newsletteri. Tu svakako ako se to radi na dobar način mogu se postići jako dobri rezultati. Tu je čak stopa konverzije jedna od najvećih. Naravno uz pretpostavku da imate nekakve preduvjete. Naravno prvi preduvjet je da imate svoju mailing listu, dakle koju ste skupljali kroz vrijeme gdje su vam se korisnici sami prijavili. Takva lista je u biti najbolja lista i ona daje najbolje rezultate. Naravno kod newslettera treba pripaziti naravno na neke stvari, a to je posebno taj naslov subject emaila koji u biti o njemu ovisi da li će korisnik kliknuti i otvoriti taj email i vidjeti detaljnije nešto, tako da definitivno mora biti, ajmo reći, kratak, jezgrovit i nekako primamljiv ili motivirajući da bi ga kliknuo. Recimo ovdje u ovom naslovu je jasno iskazano, imamo Black Friday, imamo 40 popusta na sve i vrlo je jednostavno i primamljivo u biti da se klikne. I takav newsletter može imati dosta veliki postotak otvaranja, svakako iznad 20-30%, govorim ako imamo listu koja je relevantna. Newsletter je dobro da si pratite putem Google Analyticsa, možete ga pratiti na način da link koji dodate u newsletter, da taj link označite, dakle da ga tagirate, možete dakle postaviti, to se zove UTM tag, gdje jasno raspišete da je to newsletter i ne znam, postavite naslov newslettera da znate točno na koji se odnosi, kojeg ste slali ako ste ih slali više i onda točno u Analyticsu možete vidjeti detaljnije koliko korisnika je došlo iz određenog newslettera, koliko su se vremena zadržali na webu, da li su nešto dodali u košaricu, da li su ostvarili nekakvu transakciju, dakle možete detaljno vidjeti točno što vam se desilo oko newslettera. Svakako je dobro napraviti AB testiranje barem ovog subject emaila pa ćete vidjeti u biti kakvi naslovi su inače primamljivi korisnicima da kliknu, tako da definitivno i s tim se možete poigrati, jer u biti ako uzmemo u obzir newsletter i društvene mreže i Google Ads oglašavanje i ako to uzmemo u obzir da uspoređujemo sa nekakvim ulaganjem u budžet, dakle za Google Ads nam treba budžet, za Facebook nam treba budžet, a za newsletter nam u biti treba samo nešto vremena i eventualno pretplata, ovisno koliko korisnika imamo, a može nam dati jako puno, tako da svakako je newsletter kanal koji je možda malo nepravedno zapostavljen, ali je svakako kanal koji daje dobre rezultate, pogotovo kad su ovakvi dani. Ovo je recimo primjer jednog samo dijela newslettera, kako može izgledati unutar, dakle opet može imati nekakve vizuale, može imati call to action buttone koji vode odmah na različite proizvode ili na akcije, gdje korisnik u biti klikom odmah dolazi na mjesto gdje to može
kupovati i postavljati u košaricu. Naravno, ima tu još nekih platformi kako se može obavijestiti korisnike da imamo akcije, pa recimo imamo i Viber oglašavanje gdje u biti ako imate listu, dakle listu telefonskih brojeva, može se pokrenuti kampanja, dakle to se ne šalje sa nekog broja telefona, nego kreira se u biti profil vaš kao firma ste i u biti službeno se tu pošalje jedna obavijest gdje u biti obavijestite korisnika da biste im slali reklamni materijal. On u biti samo ako odbije neće dobivati, tako da u biti cijela lista koju i dodate u to, preko 80% liste vam ostaje u biti odobrena i možete u biti u ovakvom obliku kao na ovom primjeru u obliku i vizuala i teksta i call to action button dodava, dakle da dolaze opet direktno na vaš web. Možete u biti slati takve poruke. Isto bi bilo dobro dodati UTM tagove, tako da možete na kraju i izmjeriti i vidjeti koliko je recimo korisnika došlo na vaš web sa ovakve platforme. Još nešto možda što se koristilo su push notifikacije, dakle pretpostavljam da svi znaju što je to, pogotovo na mobilnom uređaju gdje može doći obavijest da imate akciju. Dakle, slično funkcionira kao i Viber, isto bi bilo dobro da se stave u te tagovi, da možete izmjeriti koliko vam je i to imalo učinka. Evo, nadam se da sam pokrio dobar dio ovih, barem osnovnih kanala koje često znamo koristiti sa našim partnerima. Evo, uskoro imamo i našu akademiju, 7.10. kreće, možete si provjeriti detaljnije. To su dakle akademija koja se sastoji od više modula, dakle modul je recimo jedan Google Ads, jedan je TikTok, jedan je LinkedIn, SEO, Google Analytics. Svaki modul u biti predaje osoba iz prakse, dakle nisu profesionalni predavači, već netko ko radi na više desetaka kampanja i baš vam onda pokazuje u manjoj grupi od 15-ak korisnika, pokazuje u biti kako sve te stvari funkcioniraju i u biti više funkcionira kao i nekakva poluradionica gdje i vi nešto klikate i surađujete, dakle ima interakcije da savladate taj dio. Akademija je inače online i svaki modul traje 3 dana u tjednu od 3 do 5. Ali detaljnije možete preko QR koda ili samo na našim web stranicama ima sve što vas zanima i oko cijena i kada su termini pojedinih modula. Ako je netko zainteresiran, može se javiti nama na e-mail, možemo ih dogovoriti jedan ovako inicijalni sastanak gdje se neobavezno možemo popričati, malo vidjeti koje su mogućnosti i onda vidjeti da li za vas ima smisla nešto unaprijediti ili poboljšati ili pokrenuti nekakvu drugu platformu. Sad imamo trenutno dosta upita recimo i za TikTok. TikTok je od 1.8. u Hrvatsku omogućio oglašavanje. Prvi rezultati su već dolaze u kampanjama. To su rezultati koji su u biti svih i iznenadili. Dosta dobri su rezultati u odnosu možda na ove neke druge društvene mreže i dosta dobro je ili bi pametno bilo iskoristiti taj val dok je to tako, dok za manji budžet možemo dobiti jako veliki reach, tako da definitivno neke stvari o kojima se sad priča trenutno sve više i više, tako da vjerojatno ćemo imati nekakvu temu uskoro i oko TikToka, tako da slobodno i na našim stranicama pogledajte, imamo dosta edukativnih materijala koje možete besplatno skinuti od e-bookova i za TikTok i za Black Friday. Iće danas jedna checklista za Black Friday koju ćemo slati svima, tako da ćete i taj dio dobiti, a dobit ćete dakle i webinar snimku. Eto, to bi bilo to. Tu vidim da je bilo par pitanja, pa mogu možda odgovoriti.
koliko su bitni hashtagovi na Facebooku, neke kompanije ih ne koriste više na Facebooku. Da, ne košta vas ništa postavi hashtagove, bitni su samo barem zbog tog pretraživanja. Dakle, kad netko traži, pisuje tu ključnu riječ da vas nađe ako imate koristi od toga. Tako da svakako bi preporučio hashtagove na svim mrežama gdje možete to postaviti da vas lakše nađu. Evo još jedno pitanje, planirate li kakve teme koje uključuju etiku oglašavanja, izbjegavanja zavaravajućeg oglašavanja, marketing, društvene... Da, takvu temu mislim da nećemo imati jer nismo tu, rekao bi, doma. Nismo dakle pravnici, mi pratimo ono što se smije, što se ne smije, učimo zajedno s klijentima, ovisno o branši što bi bilo dobro, što ne, ali ipak ovakve stvari mi idemo na seminare kod nekog drugog, tako da ne bi se usudio predavati o takvim stvarima javno nešto oko toga. Eto. Evo, hvala svima na sudjelovanju i evo, pratite naš newsletter i društvene mreže, bit će još ovakvih webinara sa različitim temama, tako da se slobodno prijavljujte. Pozdrav!